ibintu byagira ki byashoboka abana batura ba Runyamunyu omparishi ya Bugangari egomboraniyemwe Bugangari district ni Rukungeri Dana tumushabe nagira ngo umunyanya nenda kumutwaraho itaka ryona ogwa kasharamo okurihinga memiti we nkumutaye no kuhinga no yashabira office ya RDC okumuhwera memiti yo ngani Jackson ahasera akukinga hakabona wareba neruga hampaha ihike kuriya aho kinga hano family kura no waje ni chiki okanye family kura ikinde ho kinga we Jackson obarukujnana okunuko yayihozaho nabyara emiti kapado mzaka chino kunale sehemu tinaji akabari kadeta mboksa mzaka kitwalo chini sisi na kitwala na jinga kulikuja na nje kimtinda hinda mzee kubache tena nitani yanswele mpaka tunachukua na chini mpaka kati ya Jackson tinga kwenda kutangoshita nangu nimone na kujoko letu kwa mtikaye muka acharo na kwenda kwa Wilberforce Ongum ahimbisibwe omwezi wa RDC wa district ya Rukungiri niwe ataho umushongezi yashabebe mezbe cyangechi okuzahitaka barabaganzi omburinganiza omurubombere yabara hezu yabara hemiti tinkwenda kumanya yo niza kubaganisa itaka iwe kirabe kirumu kiratwago ongomu ukihemu wotakigize niza kutoka mahameza ashatu na sharu and that is my judgment na respecting the chairperson nakachiko kawe get that land of the remaining family divide it into 8 family members according to the nakaya abaye makuru administration owafire cyarabe twagwe umutabani mwana bacheza gukora minutes zabo bazinde transfer stamp ziruka zaza ngombora zitera stamp kusheta rugamba ibi byo turabona bi recording byazo wa DC yabita nanga byazo muramuzi bakashwa babisindiko wanje nasha na stamping hati ya ni manyangogu wana Henry Nadine bona nabo mushinjo okurugiro kutwaba handiki okurugiro kwego kubiri enshonga z'amataka okutwaraza hamwe omudisiti ya Rukungiri nibajyaho nizo zikwasa umwanya go kubanza okuretaho office amakuraga gasha kwa Dan basibye.